phutha kuba nna yerre motlogolo a wena ke llapile ke maki e diile mbjalo pudiela gape o fegile lepatsana la go nkga moreto wa tonki kua fentseng ya rena yes ene tratele gausi le divege wa e bona taba gore ka mokgone gore tlo shiba ka sephina wa tseba ke do wisha gore mothong ke ba phela di-estating at least then e be re tla mmolaiša ka sea sauce sesoso seso wa dijo e tsena kae mo motlogolo not sea sauce malome CSOS. It stands for Community Schemes on Bat Service. It's an entity at the Department of Human Settlements. oh ba di ambona Ba thuša go manage le go resolve the disputes in community schemes like sectional titles, homeowners association le di-retirement villages. ao ga ne go ne le sengwenyana ka motlhogong ya go motlogolo nna ke re go tletse metsi fela O ska nyatša malome. Bona, ebile ba na le a free conference kua Bolivia Lodge in Polokwane ka di 12 le di 13 tša September. O nyaka re ba tsene. wa tseba re keng re tlo sonna ko go e attenda to learn more but for now nna lepatsana lela ko le nošetša oh batho ba modimo